Hello, my brothers and sisters. I greet everybody from Untouchable Mama. One love. I just get small thing. Oye here ni awata. Na no say na Benin. Edo me ya gwan. So I understand in your hand. Oye da osa. We have more bagugwan. No insult but you only wagu we gwan. Ma only ti ebo no. I understand but you only go egwen we mo pa ata me omo no we wen o ga se kwe o do kin wi we da sa o me video we ni dege me no ya ta we ma no gbe okeke erejiro oni we robo pa be bani u da wa do ni for me sinu o me se nu days no hin we are realist no we ave ma no ba one of here with Dausa. We rockba, my ekbabore, my emi unwo. We regbere hiania on your mobile day. Or mobina guguan, home. With Dausa, we what tota, what tota wawe. Ah, who were why the last person will tell Doni. I really see nowhere do I the social media. We batota no again. We want to tawa wegi we upon me ya ni meya over there go 5 months or 6 months ago mo why the last person e go wa we ni mewa mi no na ni do ata wetin u to tanu we negbe we with Dausa u to tanu we gumeti ke mi life me iwe ni wa gu we gun ibe ma oni ro we wa we ti e bono ya wo ibe se no be ti e no u ja wo ma understand it is not here we deal well. But for me, insult. You only make any man, even when you will bring with dollar or at all lao because allow. I will why the last person. A chief you what you were there go. I wear the boy chief himself. On my cannot what you where me listing now. Over the house I was so no time, don't time a live video. Where how more money where? A man young guy wese. Who got Tony? Uwa hamoma ni wa manya wa ya we say nujo me mi unwo where I forgive you when I forgive you when the mofi iti we the mofi cause ya te we the mofi na me when no we fi mi ye ha with Dausa when I forgive you where ana do bom me we egwa we forgive you where ze sene abi obi do we hin because we ve obia do we here woke ebona nu vena o hanja we ya von those say jo na me we ne boni get log we one in now with Dausa ima egbe no mu we iwa dege video ni na we he osalobu no wa dane se wu we o wo kan we na to take we omu we wo na mi me no ya so we 5 months ago ona wa mi ya ni ne bamba na we Dausa we na wa mi na wa bano we wa pet your bike kan ke de kun na wa mi ni ne bamba na wa mi ne e social media na tai na we a virus re video wa maja neji wa ja neji una e ko agbede kwere una e ko agbede buda wa ladian buda ko ware me wa ora mo no khori ye le ko no 6 months in we ya gbe wo wa ni we ma na gbe ko owo kun we ne we na ti social media una e ko ade una ka ye to ni kabaka ya so eri omo enenemi eri organize una e ko ala ede okwo na nore UK oni na tegwe ni ye khama we eri ola wadia otemo pa na we wogugun ajo oni na be si ezo me bani mata honi ga ata lawadia udare na lawadia o magwe ya zin ofian we o pitching we urulede social media kana we to tanu we oye u to tanu we negbe we adobo mi we ana forgive we ne o wa se ne bamba na nu we wa ya mi emi no tunu ne the October bi November o wa se ne we ya mi ne nu we ana do mo list u do mo ade uwe eri atama we no na ohionba nenemi ohionba no pa ora who were the last person wo tedo ati when we do tie list ma we eri ame mi o ma na agugwa na ehene eri ame mi o ma na agugwa na ehene omo ha we wa se we ajo opobo nu
o me tita we ze o email o social media ze o yin atama wo ni egege wa zo wo kan we o me tita ma wo po boyo we wene isoke we gugwa na koso ko we nu gweje mehin oda for me na misbehave e make sense your hun egege wo se gbonire o ze nu ka do mai fo eri anja pe ejo nya be dada we mu kian ne daddy ya dada we mu kian ne obi da osa imare do ti e bonu e o lawo hun o lawe o ma lawe wa be jere because ka bi atama we ge no pe ya dada we be mu kian ne imama not we UK nu wo ijo wa o te we daddy we hen te your biegbe amete we daddy de mo nu we bia we yen te we daddy o we hen te your biegbe yan ga pe we jo yan ga won awovan yan ga pe we u ga gogo o ma ke nu jo we very na u we kian omo bene un de omo bene un de na agugu anehu wo wie dohin o wie do wuhin we no ya vebo mu gbegbe ama eseri ewe that is dog ya seri ama ewa ya lehwe we do ze sejo nege loho we u bejo we vivahian u tulehian ya pe we una wa miam ya no anya no ga pe we before ni ga pe bolele we ege nu na ro wona do yesiko na do yo amona se kenana ri bai u wa miam ne bambana uwa miam ne bambana uwa miam ne ya le pe we hian ne ya mu we hian ne daddy ya dada we hian o ma agu wa je hu wa ja ehin mi wa ja eri mi na tamu wa ja eri mi na tamu wa awa egwa giunre awu wo ri se no ta we ne obi da o sa hen do tell adian imaye sha o debe ni me ya think dere ma me ya think speaker gwa we here nana mi agwa ari baby we awu wo se no ta do ata lo don wana do bottom we e beke gware we obi da osa wo han tell me na we ka mo mani we no dey no invite ya dey no do mo efeso ejo no mo voice no ya ata lo ba ni wo se no ta wa yo bogbe we wo se no do ta nu we wa je wa mia umaide de tin ke we a emnika pass through ma miera me mi je me no mu dia me wo pa we iwe siko mu dia ivani una wa otun ne be dere ya get the video uwe ka ube ma na me wo na uje ure we ba sunu na una e ko je sister uwe do ya la we ni uwe khian ko ruwa we khian ya ko dada we mu khian ya ze dada we ga dada ya ko we ruwa we jo ge ya le se we aye ba ya paso e ba o ya da me bu we wo kan we gwa gun e gwa tama we da fon me ki re be na uwe na mo no khori ba de ku e mi no ri kan gwa o ma ke nu we de yu pese va ni nu de branche va ni uwa le khian we ami o ma wa pe ta e de uwu ma onu je eva hon because nu kajo me mi unwo we nu aya mi unri la dia o eje na uwe re gbe wa be sun yan re begwe o wa ya sun wa ya ri ya wa na so ro ya mi wa ma daga wa ma daga ekini ya do be social media ro ya mi ne mi o ro ya mi we o we social media yen na mo egbo ro ya mi o exist le gwe obi da osa arabu wode ariye avian iti ewe ni eso wa be ro no riyan e chief eso ro no we uwe gwayen na nwa eso ro no we gwayen na nwa ya pe wejo we me no wa gwalu wo bun se ba umaye o ma gwen o kan we maye o we tu ya like we abi fancy we no ya wa like we no ru awe you vun o bun se we wa me ho wa ya hen ni owo we wa worst say owo we na say social media for a year I gbo bai for 1 year I weta me weta wa pay no yari bai we na pa vore I gbo we an was on less social media we e jono sai ge orion bano ma sha ayana na adu akini ni ya we uga ro so ge ona welcome we oga me no mensu wo bo ma we talk ma we because a boy ni came a good heart me mensu wo bo
omanaje eboni ya isu obo but o make ona welcome we but we do ladian we eriyan realist no eriyan wo no na eriyan we Monica eriyan we no pa na wo ge speaker no do ata in social media enwa we gu we a enwa here o we gu we ero enwa zene egu ewe because they talk we a rubbish no we do no ha we ime nu kpo nu huje dey 49 years huje because I hear the ojo ya me nwa obi okan kere ti me nwa so din imagine we imagine because ime wa do bege we owo kan wo pe we jo owo so can sorry to say wa we offend you or when no offend them at tama we ina de go da for me misbehave me no ko na ina riku bag ina de bai o we me vakin many mena enwe obia itare okwo itare mena ni me pass through or da for me we gbedo asun awe I ha mo da for me choose either this or this who choose ni eke ni mu di aji e voice we na do crack o me set ya agun ama no ame no me yan wetu ugi si ugi e o we gitan na eje na ni o me ike uwe imu di awo no hian we ke no de gbodegbe we ke no de gbodegbe na do to take wa wo igba we live video but ge ko we amu we so ken ge ko amu we so ken o ma set goda fon we gun han ge ko amu we my sister yan wo ho owa ama o wa ria o obohu oje so ken obohu oje odogari efua o khe mana seti gwegun obohu oje soken obohu oje bi oda fon we la wa khamae wo ma esupo ni na na mi we egwari giyan any positioning the position of je egwa that means if you not here no ta me we obi da osa do ten na ogele mu we dade ohun your hand do ta khamae wo ma ese okere gbe we no la wa dia o ma mi emi we no vie we vinyari eke na naku obi da sa agu egun arie wa be genere we de gbe awe wo se no ti list wo se no do ata na ohion ba no pa ohion ba no pa is wanted when ye ya wanted enye le no we ba le gwa ba ko we do aru oruo u do aru oruo we do ye na ge omo ne re di je gusi ai onu mu dia siko eduga aje be de o mi amiane we do mu dia siko yani dada we yan ni ese we ai u mi rokpa 50 euro 20 euro mi no send igwe uma jo wa ni o na mi we yi ojo wa oya we mi no heke no wu yan wo wa ge o ge serien o han ga mo no ya ta we eyan ga re ba ni o he onu jo ni to ta ye social media wa we gbe vije beje wa we gbe heje wa we gbe he begbe wu to ta no enegbo wu to ta no enegbo awo ge okoro no sunu na ni o ma se no we ya me nwa o ma se no ya me nwa ime o me no ma ya gugwa gun enu wa ya ri ime den soken wo wa eni ya wo wa gbeti no ruwe agbode atemata because wa Hamedi Mofi we no to ta divorce o to ta because I bege me no yawu o we ne we se beri oni we when Edi Mofi no kun we gedege no san o san bu no bobu no we o we do double hin na we soken we me yi gugwa na ri oda fon we hwe yu owa because nya we ona egi maba o no we do to ta no we mu dia no we da fon me carry on da fon me right down iguere ba ni do e bad woman una we gbe beri oni even we adu e na o ho dan hin avance order fon we ma mi wa no avance do eri e me no we ta because Edi Mofi di obi da samo so ari e me no ta because when ye ya wu pe no ya show we awe mama ni ye me da we ni kata sin when na ha me we gbe live video we gbe de o na ha me we no kan gwa je we gbe la dia wo no we Edi Mofi we gbe ta so kan gwo da fon we gwan we no je o ma emi unwo we na we gbe ya vije beje na we gbe ya heje beje agu wa gwan ni wa na ma se na ogu wa gwan ono na face your life nenemi wa ge human trafficking no wa ge ton vie mare but is the truth tama we na e mata no ruwe tama we wa rie urie uma be rie o bi anyo ne ma bere ma bi aja o ma ya ge because amana agu wa gwan keke no wa rie emi ne gwa mata no wa do ata we gwa ata be social media
ave no maje do no mi na ovedo ave no maji si no mi na wisi on wa mu me rie nene mi o chifi nene mi o chifi akoli me ime o nene chifi yen de chifi nu hu de do ba no mo chifi nu ade nu do to bo we tie the best enu we wo se no tie because do ma no ya we ene na aladia wo nu ne we no tie ladia ha no e we do ma no ta we ke do ta o ma na ta me we no ju nu we tie ni ka ven bonne uka you know ya vene because you know what keladian e ma no ta mu we ni we don't even care to know but what you know ya tell ladian so obi dasa agu egun ge alawe ho ge alawe ho soken yen we ni meta na eto ari o because we no set mudia una arobi eruwe una mudia no da fon we tie bonera eto ari urie just we onwe monu bi oto me onwe ne obi dasa na ehe me obe to me because someone na gbon but we no hu no heke no we just you know wa me mudia no wa me mudia no wa me mudia gegege no wa me strong na ya feel look pe we no hu heke no mudia we no hu heke no mudia we no it's getting too much e mi na da for me e we gbe da mo la wadia obe e ko khiane ene gwa na ka gbeji o we gbe be khiane nia o we gbe be khian wa ijowo no na oni ijojo wo gi no o ma agu wa ahun so my brothers and sisters me kere when you water because when imeje imare don robi anybody imare do tie bon anybody but eni so asunu me na rewe ohwo ni wi me maseti goda fun egun awe na oda fun me o we emoyin mi apele lu e na nuri obolele ohwo ni you are a bad woman because ohwo mudia we just ohwo be na igele mudia gidigba me no ohwo na mudia na le soken obi bobizua hamoda for when ola wadia uga tamae ogariye menu we mana tamae ona yawe mi no wu that means woje ike anoda menu e because ovi chief we working soken agu wagun wa agi alawa eho the other for when la wa kama we no je o ma mi unwo we na we gbe ari ovi any right no ya mo bela dia no do atawe ge mana we na egwa me mani ya gi mani ha gi dia oni agi oma oda fun gbe no ya mo ebo gbegbe ya ha do gi ohun ne no vi da osa bre on ge atato we oje ungwa be tin ka we yi me no ya we mi be no ma keke me ya ha do gi ohun our room why the last person will tell doni I gi me ma we una do akalo abe ma no ogionba abe ma ne ogionba water egwa na wa be tie da do we wa de no be junu ya drive ke no ma keke no drive yare obe ansa ekweri negbe wo do ta o ma ese o kere gbe agu egun arie utun igbe obi da so o kere gbe arie gbe we ye ke nu po we je e ga ha egbe we ona ege na su be deri oni na wana wo agbe ba ege Sandra Agbogun wadu anya no bonya no we neru wai wa woru wai we ye ga agugun an we una fi ka egbe be live video o hie nene mi wadu we marriage o una fi ya we social media we no wo ga agugun an ma be o ma agugwa gwan wa we no ma ni ri unre wa vai wa gugu wa gwan o ma ni e mata teta mu wa ọmọ Benin day wa rie uma rie you will still remember me yan we 3 years is not forever because when I watama we na niya u han rie o we te gbe we nyo wo rie speaker of ogegwa because my na ya mo enu so my brothers and sisters just a little advice who like make it take who like make it forget am wa be jemere is a girl talk bare Monica e beg a video we mega no ya we the video emi o be ladi rule we Facebook wa ni uwo ogion bare we bo oma do ogion bare we bo debe we bo have because Orima is a traditional way why wo ogion bare we bo ati e Holland weje wa be me prince abi princess wa wo mo a picture umuye Facebook udo gbero bi shijo
then one we love a live video yo hu wa hen do yan ba re webo because wa gun sometimes when we just say no we na Monica o we gbe yo gbere me side ni we je e de no pa wa gbe jore o wa yo bokan wa mu dia khewe e de no pa wo ni jore ri un re na va wa me make no we je wo gbe yo gbere so we no ro wa bere the video na rubbish we ta because o yan ba re webo o yan ba re webo Orima ona different ilele orima ave le lejo ogyon ba wa rewebu wa enwenu enwe dogyon ba rewebu mwe king owu wa wonu waje because bini imagine vitali mene ero ikata be dere onye ero rude mi no sumu be no pe so yana we igwale any prince or princess vitali ore Spain ore nenemi ore be remonu waje Monica weti be muladian mwe picture ladian do ati ebone umi ekene ya dogyon ba re we boya ya we ya show example umi ekene ya we ono na tie ogyon ba re do so my brothers and sisters I greet everybody so o ma no when wa ya gun wa make unu wa ige ga fi abadabidi wa driver wa ya driver se keno ma heke no jo so no ogyon ba re we bo we no je prince no re we no re ke no je Europe na ni magena u ya esun uja make we no hon we live video so wa ge yan do kama we he ono na mate ohun ba the Europe. I greet everybody so I know why you dey insult the pa na because of genocide. Come make I tell you Gumeta ma we what we anti we ma ve princess ma ve gumeta ma we na because they insult pa we me if abola we gba bi tuju we ya bie kwa mi ya block we ban because honestly and one na o down or we me ke me na tie bo ne ban wa mo no me nwe u me ke na mo ogun gbe ban bi na na mo gbe oriye because of a genocide I wanna do ham we genocide yon ban we ha mo mani we no to bu we to boni we to bu we so mani ari gwa we mo mani gwa we no do no we no ya yon ba o ma agun o ma na tell you me na ta we abeg you ma oni gu we gun if you talk and wa gba but video we block we hu we na because igwale rubbish when image we pa dimofie pa wo no e pa me we dausa e me honje o we mi pa ne bi ati e pa because ave mi e uni e mi bi ka na bi ka ne kere we nye uni so I care you dey insult and because of Dion wetin call concern Dion concern o tie Dion no Orionba o tie Orionba e Dion je o ma ro wa bege o ma ro e Dion ale ro re ari owania do Orionba na do Orionba ma be Tami soma we mi je do mani ga Orionba e di mo fi no drive moto ari ke no ma ke no drive moto ari oni na ga osie gwa me o be no ya gwa me no ya gwa we no gwa la diana we na because of Dion na you dey insult pa gwa na un dan oru we gwa na po bone gwa na ruwai gwa na dade gwa na dada gwa na dada egene di mo fi na ro we ni go we send gear we mi no ya de fuel moto no ya ri lai ne mata na gi wata gwa dada gwa na dada mu yuvu gwa na si ayeba yen no nia enwa egu o vere nia wa we gbe dada mu hian wa we gbe dada mu hian emi na ka we gbeji o we gbe ri e ba ni ege akan edi mo fi o se me e o hian me ika ata me before ave mani pe weje wowo na be careful no wa gwa lowo wo bun se we o ma agu wa gun wa ari so oni no ni gbeni no gbe rubbish ladian ni my cause wa for very meje take rubbish wa te nonsense dey go block we ye I don't have time so my brothers and sisters so ken ami ani po boni inya ma we ukere gbe no yi bi odora oda for we drive motor hian e ke no ma ke no fi ari o we mu hian ni o we drive eri ba ni ne we no fi egwere gbe no lawadia o fi motor ni o fi egwere gbe because aka gbeba o we gbe hian wa rie ma be rie wa be jenere a be hunre o we manage ba mu agbori eki e ma be je ba be wo masigo so ma gun wa rie I die no it's too late again. So my brothers and sisters from Untouchable Mama, remain bless everybody. Comment in no need your back can go comment in no mama because everybody here I'm saying the truth. Or I'll tell me we don't know we just maybe no we time anyway you work when we time or you only boo your day. So I know it's okay. No, I got you in here. We no have my we no. Dimofy when it's okay when Dimofy.
Nyegede gena kebani san la dian. E di mo fi o san. Okun no bon we we ru do kin na we because they no ya gun aya we just so we mo wo kan. So ke wa we mo da fon we. Sie mu la o wa. We mi no kan gwa nege ri upe seva. We nege ri jo amagie. O ma do bota we chief yen he we no de no do time. We no mani we no invite abi wo wa. O no mo mani we no we video we live video ge. O mo ejo we he. Yo e chief ne nemi ehun ne gwa ge na he da jo mani ya go. Why me when? Oma handle atamu gwa me no ya we me ye. I beg my brothers and sisters, I greet everybody. Hello, I greet you. Okay, now wa bye bye because see mobo venue gbe na mobo me ni mobo ya talent no bongbe. So from Untouchable Mama, one love. I don't believe no where I don't believe where many atamu gwa because mo tama no ogyomba yet who drive in motor who drive yari ke no ma ke no drive yari. That's all. Egwa ga itamani woman ni ogyomba no my tin do ati ewe man na ogyomba working ogyomba man na awo man na wenu do ansa ekweri o mami we ogyomba hin una je ke no ma ke no jo wenu do ansa ekweri wa de do ansa o mami we yes egwa ga itana we o mani ogyomba no ana do ati e ogyomba ati wo fi ukpe awo fi ukpe ge ke no ma ke no fi ukpe je enu e dota ogonu wa la de wa do atawo na ogyomba no o ma no gun no ma gun ase ona fi ona you know ya take no ma keke abe do we no de doju no ya keke no bi e why you know keke no bi e na egwagidi side we what's here gwa ohin ewo ohin o ma ni do hin o hin ba no hin ewo. So my brothers and sisters, okay now I greet everybody. One love. Wa bye bye, wa ciao from Untouchable Mama. Bye bye.